Jalan pertama masuk ke area gua ini. Ini sisi kanannya telah dibangun dan dibersihkan. Tahun 1995, penelitian pada awalnya dilakukan oleh tim dari Universitas Airlangga bekerja sama dengan Yayasan Pusaka Nias. Kegiatan ini dimotori oleh Glinka dan Erawan tersebut menghasilkan sisa aktivitas masa prasejarah di gua tersebut. Ada beberapa gua yang terdapat di sini, namun ini gua pertamanya. Saya akan coba memasuki ke dalam gua ini. Ini gua apa ini, bro? Tahun-tahun 1999 sampai tahun 2000. Penelitian Balai Arkeologi Sumatera Utara. In 1995, the research was initially carried out by a team from Erlanga University in collaboration with the NIAS Heritage Foundation. This activity, led by Glinka and Erawan, resulted in the remains of prehistoric activities in the cave. 1999-2000, research by the North Sumatra Archaeological Center. Seperti inilah situasinya di dalam. Gua Togiendrawa adalah deretan ceruk dan gua yang berada di wilayah Lolowonu Niko Otano, Kecamatan Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli. Gua yang pernah dihuni dari pertanggalan 2170 kurang lebih 400 BP hingga 850 kurang lebih 90 BP ini pernah diteliti oleh beberapa pihak yaitu Togien D. Rawa Cave is a row of inlets and caves in the Lalawonu Nikoatano area, Gunung Sidoli District, Gunung Sidoli City. The cave, which was inhabited from the date of 2170 approximately 400 BP to 850 approximately 90 BP, has been investigated by several parties, namely, pengunjungnya lumayan banyak. Kita menuju gua yang lainnya. we head for another cave. Ini terowongan bagian luarnya. This is the outer tunnel.
Ini terowongan kedua bagian luarnya. This is the second tunnel on the outside. Kalau nak lebih safu itu namanya. Allah. Bagian luarnya ada pohon yang begitu tinggi sekali. On the outside there was a very tall tree. Ini terowongan ketiganya. This is the third tunnel. Setelah saya masuk dan inilah keadaannya. After I entered and this is how it was. Gua besarnya mulai dekat. The big cave is getting close. Tahun 2002, penelitian terpadu yang dilakukan oleh International Research Development, IRD, Perancis, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, dan Balai Arkeologi Medan. In 2002, an integrated research was carried out by the French International Research Development (IRD), the National Archaeological Research Center, and the Medan Archaeology Center. Ini. Mereka datang. Ini bagian luar gua besarnya. This is the outside of the big cave.
Keberadaan situs dengan karakter tekno-kompleks Hoabin ini memberikan gambaran bahwa proses hunian dalam sebuah wilayah budaya cukup panjang dan variatif baik dari aspek budaya maupun ras pendukungnya, sehingga aspek pluralisme dan multikultural itu adalah hal yang tak dapat dibantahkan. The existence of the site with the Hoabin complex techno-character illustrates that the process of occupancy in a cultural area is quite long and varied, both in terms of culture and supporting races, so that the pluralism and multicultural aspects are indisputable. Artikel bertopik geografi ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. Togi Endrawa adalah sebuah gua di Nias yang memiliki jejak peninggalan orang Nias sejak 12.000 tahun lalu. Gua ini berada di desa Lelewonu Niko Otano, Gunung Sitoli dan merupakan objek wisata. Geography-related article is a stub. You can help Wikipedia by expanding it. Togi Ndi Rawa is a cave in Nias which has traces of Nias people from 12,000 years ago. This cave is located in the village of Lelewonu Nikootano, Gunung Sitoli and is a tourist attraction. Masa Mesolitik di Indonesia dicirikan oleh tinggalan budaya besar yang terbagi atas 4 budaya materi yaitu Hoabindian Sumatera, alat tulang sampung, dan mikrolit Sulawesi serta rock painting, dan masing-masing memiliki ciri yang khas. Wilayah Sumatera Utara cukup banyak memiliki situs dari masa Mesolitik, baik yang berupa situs terbuka seperti situs-situs Bukit Kerang maupun situs tertutup yaitu gua, ceruk. The Mesolithic period in Indonesia is characterized by a large cultural heritage divided into 4 material cultures, namely the Sumatran Hoabinhayan, Sampung bone tools, and Sulawesi microlites as well as rock painting, each of which has its own unique characteristics. The North Sumatra region has quite a number of sites from the Mesolithic period, both in the form of open sites such as shell hill sites and closed sites, namely caves niches. Adapun ciri dari budaya dimaksud yaitu masyarakatnya mengeksploitasi lingkungan laut dengan peralatan batu yang sering disebut Sumatralit. Peralatan tersebut memiliki morfologi dan teknologi yang mengindikasikan kesamaan dengan budaya Hoabin di Vietnam. Adapun peralatan batu yang dihasilkan budaya Hoabin diantaranya berupa kapak genggam, kapak perimbas, pemukul, dan pipisan. The characteristic of this culture is that the people exploit the marine environment with stone tools which are often called sumatroliths. The equipment has morphology and technology that indicate similarities to the Hoabin culture in Vietnam. The stone tools produced by the Hoabin culture include handheld axes, parambas axes, clubs, and piping. Adapun ciri dari budaya dimaksud yaitu masyarakatnya mengeksploitasi lingkungan laut dengan peralatan batu yang sering disebut Sumatralit. Peralatan tersebut memiliki morfologi dan teknologi yang mengindikasikan kesamaan dengan budaya Hoabin di Vietnam. Adapun peralatan batu yang dihasilkan budaya Hoabin diantaranya berupa kapak genggam, kapak perimbas, pemukul, dan pipisan. The characteristic of this culture is that the people exploit the marine environment with stone tools which are often called sumatroliths.
The equipment has morphology and technology that indicate similarities to the Hoa Binh culture in Vietnam. The stone tools produced by the Hoa Binh culture include handheld axes, parambas axes, clubs, and piping. Keberadaan situs Mesolitik di Sumatera Utara pada umumnya ditemukan di Sumatera Daratan, mainland, dan sebagian lagi ditemukan di Pulau Nias. Situs Mesolitik di Pulau Nias sebelumnya hanya ditemukan di Gua Togiendrawa, yaitu sebuah gua pada Bukit Kapur yang letaknya tidak jauh dari kota Gunung Sitoli. Data baru mengenai situs Mesolitik juga ditemukan di Gua Togi Bogi berupa artefak dan ekofak yang memiliki persamaan dengan yang terdapat di Gua Togiendrawa. Mesolithic sites in North Sumatra are generally found in mainland Sumatra mainland, and some are found on Nias Island. Mesolithic sites on Nias Island were previously found only in Togi Nd Rawa Cave, a cave on a limestone hill not far from Gunung Sitoli City. New data regarding Mesolithic sites were also found in Togi Bogi Cave in the form of artifacts and eco-sites that have similarities to those in Togi Nd Rawa Cave. Keberadaan Gua Togi Bogi memberikan gambaran yang lebih jelas akan kehidupan masyarakat masa lampau di Nias pada khususnya dan di Sumatera Utara pada umumnya sebagai upaya merekonstruksi kehidupan masa lampau. The existence of Togi Bogi Cave provides a clearer picture of the past life of the people in Nias in particular and in North Sumatra in general as an effort to reconstruct past life. Gua Togi Bogi. Temuan permukaan. Di bagian dalam gua mendekati dinding timur. Pada permukaan tanahnya banyak ditemukan fragmen gerabah yang kemungkinan merupakan hasil aktivitas binatang. Asumsi tersebut dihasilkan dengan ditemukannya fragmen gerabah yang posisinya tidak jauh dari singkapan tanah yang tergali tersebut. Selain itu, di sekitar singkapan tanah tersebut juga ditemukan sebuah kapak batu yang masih menyisakan tajaman pangkasan pada salah satu bagian ujungnya. Togi Bogi Cave. Surface findings. In the interior of the cave near the east wall, on the ground surface there are many fragments of pottery which are probably the result of animal activity. This assumption resulted from the discovery of pottery fragments not far from the excavated soil. In addition, a stone axe was found around the outcrop, which still left a sharpening trimming at one end. Kapak batu dari Gua Togi Bogi. Temuan ekskavasi. Ekskavasi yang dilakukan di Gua Togi Bogi menghasilkan berbagai macam artefak dan juga ekofak. Variasi ekofak seperti moluska yang ditemukan di setiap skate pada prinsipnya sama, hanya didominasi famili tertentu setiap skate-nya. Pada skate 1, didominasi famili Archisidae, sedangkan pada skate 2, didominasi Teleskopium. Begitu juga dengan kondisi moluskanya dari skate awal sampai ke skate 10, kondisinya semakin hancur. Selain temuan tersebut di atas juga ditemukan debu sisa pembakaran, arang, dan tulang. Stone axe from Togi Bogi Cave. Excavation findings.
The excavations carried out at Togi Bogi Cave resulted in various kinds of artifacts as well as ecofacts. Ecofact variations such as mollusks found in each spit are basically the same, only dominated by certain families for each spit. In Spit 1, it is dominated by the Arcticity family, while in Spit 2, it is dominated by Telescopium telescopium. Likewise with the condition of the mollusks from the initial spit to the Spit 10, the condition is getting worse. Apart from the aforementioned findings, dust, charcoal and bones were also found. Adapun sisa cangkang moluska pada situs gua Togi Bogi diantaranya adalah moluska yang hidup di air tawar, payau, air asin, dan moluska darat. Adapun karakteristik moluska yang sementara teridentifikasi. The remaining shells at the Togi Bogi cave site include mollusks that live in fresh, brackish, saltwater and land mollusks. The characteristics of the mollusks are being identified. 1. Archidae laut daerah pasang surut yang terdapat pasir, terumbu karang atau lumpur. 2. Arktisidae laut daerah pasang surut yang terdapat pasir, terumbu karang atau lumpur. B. Kelas gastropoda, no suku lingkungan, makro-mikro. 1. Neritidae laut pantai berpasir, berlumpur atau terumbu karang. 2. Potaminidae laut tempat berpasir atau berlumpur, air payau dan hutan mangrove. 3. Chiaridae air tawar sungai dan danau. 4. Helisidae laut pantai berpasir, berlumpur atau terumbu karang. 5. Melongenidae laut-laut yang dangkal. 1. Marine Arcity, the tidal area containing sand, coral reefs or mud. 2. Arcticity laut tidal area where there is sand, coral reef or mud. B. Gastropod class, no environmental tribe, micro-macro. 1. Neritidae marine beaches of sandy, muddy or coral reefs. 2. Marine potaminidae sandy or muddy areas, brackish water and mangrove forests. 3. Thieridae freshwater rivers and lakes. 4. Marine helicidae beaches of sandy, muddy or coral reefs. 5. Melongenidae sea shallow sea. Geologis. Selama zaman glasial, 2,5 juta tahun yang lalu, berlangsung. Umumnya temperatur lebih dingin, air terkumpul dalam bentuk es di daerah-daerah yang bergaris lintang tinggi sehingga mengakibatkan muka air laut menjadi turun. Sebagai contoh, pada puncak zaman glasial terakhir yang terjadi sekitar 18.000 tahun yang lalu muka air laut terletak 100 meter lebih rendah dari sekarang. Perubahan tersebut sangat mempengaruhi bentuk kepulauan Indonesia. Geological. During the glacial era 2.5 million years ago, generally cooler temperatures, water collected in the form of ice in areas with high latitudes, causing sea levels to fall. For example, at the height of the last glacial era, which occurred about 18,000 years ago, sea level was located 100 meters lower than today. These changes greatly affected the shape of the Indonesian archipelago.